Ndabasuhuje nanone ndi Alain Claude Ishyo TV turacyari muri Ukraine. Ni inkuru z'uruhererekane tumaze iminsi dukora bitewe nuko amakuru yo muri Ukraine ariyo makuru isi yose ifite. Haba mu binyamakuru mpuzamahanga, ibinyamakuru byo mu bihugu imbere bitandukanye byose biravuga ku nkuru za Ukraine n'Uburusiya. Ni inkuru zatangiye mbere gato yuko urugamba rutangira kuri 24 z'ukwezi kwa kabiri gushize, ubwo Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yatangazaga ko atangije ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe mu gihugu cya Ukraine. Intambara iragenda ikura umunsi ku munsi, abayigwamo bariyongera uko bucya bukira, ibyangirika nabyo biriyongera uko umunsi ukura undi ukuza. Abahunga nabo bamaze kuba benshi kuko harabarurwa abarenga miliyoni bahungiye mu bice bitandukanye imbere mu gihugu cya Ukraine, ndetse n'ibihumbi magana bimaze kwambuka mu bihugu bituranye bya Ukraine. Ejo bundi aha twakoze inkuru ivuga ku kuba abirabura bari muri Ukraine bavangurwa ku mipaka itandukanye ndetse badafashwa mu buryo bworoshye kubona inzira zo guhunga. U Rwanda nk'igihugu cyigenga kandi kiri mu muryango w'abibumbye cyavuze ko abirabura badakwiye kuvangurwa. Ibi byari mu nama y'uyu muryango yabaye ejo hashize. Ndetse u Rwanda nk'igihugu kiri mu bihugu bindi byatoye ko Putin agomba guhagarika umuriro kuri Ukraine. Uko amakuru agenda akura kuri uru rugamba n'ibihuha birajyana nayo. Kuvangura amakuru y'ukuri no kuvangura ibihuha ibintu bikomereye abumva ayo makuru. Ariko nanone biba bikwiye kuko ahari umwotsi nyine haba hari umuriro. Nguhaye ikaze mu makuru yacu ya none. Niba waramaze gukora subscribe kuri Ishyo TV ni byiza cyane kandi ndagushimiye. Komeza uryoherwe n'ibiganiro n'inkuru dutegura. Niba nawe utarakora subscribe niyo mwanya wawe wo kuyikora. Kora subscribe n'iryo jambo ritukura riri munsi y'iyi video urimo kureba. Niba ukoresha ururimi rw'igifaransa iryo jambo ni s'abonner. Umaze gukanda subscribe cyangwa se s'abonner, kanda kuri iyo nzogera iri ku ruhande kugira ngo iteka uko tumaze gutunganya inkuru z'Ishyo TV zikigera hano ujye uzibona uri uwa mbere. Komeza ubane natwe. Mbere gato yuko tugaruka muri Ukraine by'umwihariko, reka mbanze mbatembereze mu bihugu bitandukanye u Rwanda rwagizemo uruhare mu kugarura amahoro. Intara ya Darfur murayizi cyane. Iwanyu mu makaritsiye atandukanye hari abasirikare bavuye muri mission bakaza kuhagura ibibanza cyangwa kuhubaka amazu. Hari na bumwe mu bwoko bw'imisakarire y'amazu cyangwa se ibisenge byiswe Darfur. No kubera ko abasirikare b'u Rwanda bagiye kugarura amahoro muri iriya ntara, bagiye bahakura agafaranga gatubutse. Baza mu gihugu imbere bakagaragaza ibikorwa by'uko bafashe ku mafaranga ya UN. Izo nyubako zitwa Darfur ahantu hatandukanye zirahari, murazizi. Centrafrica nacyo ni ikindi gihugu u Rwanda rwagizemo uruhare mu kugarura amahoro. Ahangaha yewe no mu gihe gishize ubwo habaga amatora, ingabo z'u Rwanda ziri mu bagize uruhare rukomeye kugira ngo ayo matora agende neza, ndetse zanamaze igihe kinini zirinda umukuru w'igihugu cya Centrafrica. Aho ni habiri muho maze kuvuga. Mozambique nibavuga Cabo Delgado, ntabwo wayitandukanya no kuba u Rwanda ari rwo rumaze kugarura ituze muri kariya gace. Nubwo rufatanije n'izindi ngabo, ariko ibikorwa by'u Rwanda birigaragaza aho ruba rwagiye hose. Aha ni muri Afurika, ariko nanone no hirya no hino ku isi ingabo z'u Rwanda zagiye zihajya kandi zikahaserukana ubutwari, zigakora ibintu abantu batari biteze. Hari ibyabaga byananiye umuryango w'abibumbye n'ingabo zawo mu butumwa bwazo butandukanye, ariko ingabo z'u Rwanda zahagera zikagaragaza itandukaniro. Ni bimwe rero mu bishingirwaho bivuga ko u Rwanda rushobora kuba rugiye kohereza ingabo muri Ukraine. Ntangira iyi nkuru navuze ko amakuru menshi kuri uru rugamba agoye gusobanura ay'ukuri n'ay'ibinyoma, ariko burya amakuru yose aba afite akamaro. Ubu hanze ahangaha haracicikana inkuru y'uko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze ko agomba kohereza ingabo muri Ukraine. Ngo yaba yabwiye Perezida Vladimirovich Putin w'Uburusiya ko agomba gusubiza ingabo ze mu Burusiya, cyangwa se akumva uburyohe bwa keke y'umuriro ya RDF.
ni amakuru atemejwe n'ibiro bya perezida wa repubulika village Urugwiro nk'uko umukozi waho, ndavuga mu biro bya perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, umukozi wo mu biro bye muri village Urugwiro yahakanye aya makuru. Ariko ni amakuru yari yamaze kujya ahagaragara, ananyanyagizwa cyangwa se asangizwa abantu batandukanye, kugeza igihe abakozi bo mu biro bya perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame bahakanye aya makuru bavuga ko ari ibihuha. Aya makuru ni ayahe? Ni inkuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye. Iyo tugiye kureba ni yanditswe na 5kuri5.com. yavugaga ko Uburusiya bugiye kumva umuriro wa RDF nk'uko byagiye biba mu bihugu bitandukanye. RDF ikahaseruka gitore. Ikinyamakuru turiho ni 5kuri5.com. biravugwa, ese koko u Rwanda rurateganya gutabara Ukraine rugahangana n'Uburusiya? Ni inkuru iriho ifoto ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'iya Vladimir Putin w'Uburusiya. Ni inkuru yasakaye hirya no hino mu bitangazamakuru ndetse no mu bantu, cyane cyane abakoresha Twitter nk'urubuga nkoranyambaga rwihutisha amakuru kandi runagezweho bayibonye. Mu mpera za 2019 inkuru mu bitangazamakuru yamamaye cyane yari icyorezo cya COVID-19. Ariko kuri ubu inshuro ya nyuma y'imyaka itari mike, inkuru ni urugamba rw'igihugu cy'Uburusiya kiri kurwanamo na Ukraine. Ni amakuru agera ku bakurikira ibitangazamakuru bitandukanye buri munota. Ni amakuru menshi cyane arimo ibihuha byinshi, akabamo n'ukuri kwinshi. Hari abanyamakuru benshi bagiye batangaza ko gutsinda urugamba bitari ibibera gusa kuri terrain cyangwa se aho urugamba rubera, ahubwo banavuze ko uburyo abarwana bakontorora itangazamakuru n'ibyo ritangaza nabwo ari bumwe mu buryo bubafasha gutsinda urugamba. Hari ibinyamakuru bitandukanye bitangaza inkuru zikura imitima kugira ngo umwanzi ahabuke abe yasubira inyuma. Hari nanone n'ibitangazamakuru bihisha ukuri kw'ibiri kubera ku rugamba kugira ngo umwanzi cyangwa se abahanganye bagumye bizere ko bazatsinda, ariko mu by'ukuri ukuri kuri ku rugamba gutandukanye n'ukuri abumva amakuru y'urugamba bumva. Biravugwa rero ko u Rwanda rwaba rwiteguye cyangwa se rufite umugambi wo kujya kubohora Ukraine mu murimo iri gushorwaho n'Uburusiya. Usibye se kuba wenda rutanabishobora, aya makuru wowe uyizeye ku kihe kigero? Mu butumwa bwakwirakwiye ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter, urubuga rukaba rukoreshwa n'abantu benshi batandukanye, cyane cyane runahuriraho n'abanyacyubahiro, bagiye bagaragaza amagambo akomeye nyamara y'ibihuha bivugwa ko yatangajwe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Gusa icy'ingenzi ni uko ibiro bye byamaze guhamya ko aya makuru ari ibihuha. Byavugwaga ko perezida Paul Kagame yagize ati, birahagije, u Rwanda rwari rumaze iminsi irenga kuri 3 rucecetse, ariko iki ni igihe cyo kubwira His Excellency Vladimir Putin gusubiza ingabo z'Uburusiya mu gihugu cye cyangwa se u Rwanda rukagaragaza ibikorwa bya gisirikare, kandi sinizera ko mushaka kurya ku mutsima w'umuriro wa RDF. N'amagambo yari mu Cyongereza ari kuri Twitter ya perezida wa repubulika, ariko nk'uko nabivuze ibiro bye byamaze kwemeza ko ari ibihuha. Yagiraga ati, enough is enough. Rwanda has been silent for almost 3 days, but I think this is the time for you, His Excellency Vladimir Putin, to pull back your troops to Russia, or else Rwanda will show its military reaction, and I don't think you would like to taste our cake of fire. Hariho idarapo ry'u Rwanda, hanyuma hagahera RDF. N'amagambo y'ibihuha nk'uko ibiro bya perezida wa repubulika byamaze kubyemeza. Mu butumwa bwanyujijwe ku rukuta rwe, Stephanie Nyombayire akorera ibiro by'umukuru w'u Rwanda perezida Paul Kagame yavuze ko aya makuru ari ibihuha. Usibye kandi kuba yabitangaje, biragaragara ko ifoto yatangarijweho aya makuru ishobora kuba yarakorewe muri Photoshop cyangwa se izindi porogaramu za mudasobwa zishinzwe gutunganya amafoto.
atari ibyanditswe koko, cyane ko mu makuru atagaragara ku rukuta rwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ariko iyi twakita nka fake account ikaba yari yatangarijweho aya makuru. Ubundi se nk'uko twabivuze muri iyi nkuru, u Rwanda rufite ubushobozi bwo kuba rwahangana n'Uburusiya muri Ukraine? Gusa u Rwanda mu kanama k'umuryango w'abibumbye rwatoye ko umuriro kuri Ukraine ugomba guhagarara, ahubwo hakitabazwa inzira y'ibiganiro kugira ngo u Rwanda rugaragaze uruhare rwarwo nyine, ahubwo ntihakomeze inzira nyine y'umuriro, kuko u Rwanda rwo rugaragaza ko ibiganiro ari byo byatsinda kurenza gukomeza kwica inzirakarengane. Ibi kandi byagarutswe n'ibindi bihugu bitandukanye, kuko ibyatoye oya ni ibihugu 4 gusa, hanyuma 30 birifata, hanyuma uwo mwanzuro nyine ukaba wemejwe ko Uburusiya bukwiye kujyana mu biganiro na Ukraine kuruta uko rwagumya kumena amaraso. Ni nyuma nanone yuko hakwirakwiye akavideo kagaragazaga Vladimir Putin avuga ko yumvise ko Perezida wa Sudani ndetse na Sudani by'umwihariko bavuze ko bashaka gufasha ingabo za Ukraine. Icyo gihe Vladimir Putin yagaragaye kuri video avuga ko yavugaga mu Kirusiya, hanyuma video cyangwa se subtitles zanditse mu Cyongereza, aho yavugaga ko ati numvishe ko Sudani y'Epfo mushaka kujya gufasha Ukraine. Ati ndababwira ko mufite amasaha 28 yonyine yo gusaba imbabazi, hanyuma mutasaba imbabazi Imana yonyine akaba ari yibizi. Aya ni amagambo yashojwe nyine n'ijambo rya Perezida wa Sudani avuga ati nubwo atari njye watangije ibi bintu, ariko nk'umuyobozi w'igihugu ngomba kwa apologizinga cyangwa se gusaba imbabazi. Ni ibintu nabyo bimaze iminsi bisirikira mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ko Perezida wa Sudani y'Epfo yasabye imbabazi Putin bitewe n'uko hari abantu bamwe muri Sudani bari batangaje ko bagiye gufasha Ukraine. Ni ibintu nyine bikomeje kuba urujijo, ariko uko bimeze gutyo abapfa bo baraguma kwiyongera umunota ku munota, ndetse n'ibyangirika nabyo biragenda byiyongera. Reka dukomeze dukurikire aya makuru yose uko agenda atangazwa muri Ukraine, namwe muzajya muyamenya munyuze hano ku Ishyo TV. Komeza dukurikire ibiganiro byacu, nasangize inkuru zacu inshuti zawe ziri hirya no hino, ubundi ukomeze kudutera inkunga yo kwagura umuryango w'abakurikira Ishyo TV. Ndi Alani Claude ndabashimiye, reka tuzasubire mu makuru yacu ataha. Ciao ciao.